Hea kia rāwiri taonui mātanga tō Rangapū e tika ana kia whai te kaunihera ārohe o tautahi I te tauira a te uepū whare o Aotearoa me te whakakore atu I ngā reti o te hapori. Hei tā taonui kei te toromi te marea I te nui o ngā taumahatanga o te wā, ko te utu mo te kai, te rū whenua, te aha atu, te aha atu. Kāre kore ko te Māori te papa, hei te otinga. Make a criticism of what's been a tremendous relief effort generally. You could say that in terms of the eastern suburbs and the city council tenants that the people at the top have tended to forget about the poorest and most vulnerable sectors of Christchurch. Māori make up a large proportion of the lowest socio-economic grouping in Christchurch, and a lot of them have been in dire straits. Piti atu ki tērā, hei tāna e he ana te tono pūtea I te marea, me nā kārea no ngā paranga o te kāinga, kia rite noa. To be quite frank, some of them, although they've got power back on, I mean, some of them haven't got water connected. I know one family, they live upstairs and they have to walk downstairs to get water, and then they walk through a car park that's still covered in sewage and things like that, and it just seems really unreasonable.